الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami, may Islam murah-murahan yan kamuhatiranan karena irinay sa miabutin waktu na to paamuin, maaonin, pagpatumtum, piatumtumihan, tara sing kita ni magtaw-tay manghuda ka may Islam. Manjari huat-huat kita amuin tagama kita tumayma iban tagama kita niyo kumawa sin mapatut pakayun na to halawman sing kabuhi na to di halawman sing gumiini. Jari yung pangadyan na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala damikyan sabuton na to di dahin ha mga kaanyayahan sin mga Yahudi dahin hatikmil masa limahil sila maripababaw sing gumini sampai pa waktu bihaon ini masih dimaragan in kaanyayahan nila sabiad to kakunahan na to ayaran in ginhawabaran na to labay ring hahumati bang uno namayan ni mapatut na to tangkisan dahil nga mga kakahinang nila sababing mga ini mataod na to sampay bang sa ta ini lima lamukay halaw man nila sarta simisingod na si mga kakahinang nila na sabab ito bawa kita aon pawaktu ririhil sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mapinigta in mapatut na to hinangon iban sin mapatut na to tangkisan hasupaya ando kaylo mabistay ng amal ibadat na to pagyanon amal salih ati sin amal salih amin amal kimukugdan wayron tamak tauktok niya inya tuwistahon katan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan sarta tutungbasan sin sarayaw-rayaw tutungbasan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha suratul Ma'idah ayat kapatan tagupat sampai pasumuno kaniya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala khitab pa Rasul sallallahu alaihi wasallam intiudjuhan muna impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang in khitab atawa in tiudjuhan sin kabtangan kalam sin Allah ta'ala paraak sin Tuhan Rabbul Alamin inyan harap yan kato taniyo ummat sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjaribita dun hay ni laong sin Tuhan na to Rabbul Alamin wala mo kakita ya Muhammad mga sila amun dihilan sin Allahu Ta'ala parbahagian Atin niya parbahagian, pianaukan sila kitab dahing hataas silangit, amo na yung kitab Taurat,
doon hayaon, isim pagyanon pianaukan doonhan, kitab, amunain, ini Musa alaihi salatu wassalam, sarta doon haon, isiyuin si mambut kaniya, amunain niya nandi halauman sin Quran, tiapsiran si mga sila mananapsir, ahbar al-Yahud. Amon along niya yung mga kaparian sin mga Yahudi. Amun yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillu sabil. Amin mga silalong niya roon haon, kiarihilan at tawakya panaugan kitab, sin kitab Taurat, in mga sila, in pini nila hakabuhi nila, amoy in katigid luman, daing hakasawahan, kabukuan, daing hakasabunalan, daing hakakupuran, papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amad timpini nila, amad tuin, piagbulok binasahan nila, kahuwi nila, ingkatan piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na in sila doon hayan, saan niya manusia halauman sin gumi ini. Karena sila na manusia piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sing kita niyo, Muslim, amuin bang kita umalupa Allah subhanahu wa ta'ala, masabot ta sampai in pagmulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amo na yung pag-ianon, maghdubi alaihim. Amin kiarukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga sila Yahudi. Sabab in kabayaan nila roon hayaon, amin kataan mangi, sarta mang abi-abi sila, sin kataan kangian, hasupaya aun makaagad kanila. Aun lang tamasarikit nilari halaw man sing gumiini, makasingod sing kakahinang nila. Na, bang sila ini makakawa na sin mga sila amuin, simingod kanila, ipakita nila inlasa nila, doon hayan, sumagawain lasa nila yan bukunda bunal, aunda katitipuhan niya. Amo yan in jimajatu halauman sin gumiini. Sabab bang sila makananam nabat makatiwas na sila, hababaw sing gumiini, wayroon na pakatauhon nila manusia halauman sing gumi. Amo yan in mga sipat sin mga Yahudi. Yuriduna an tadillu sabil. In kabayaan nila, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna lakum ya ma'syaral mu'minin, an tadillu tariqal haqqi litakunu mitlahum. In kabayaan nila kanyo ya kamu mga bariman, amuin makaharap kamu pakalaungan daing hakasabunalan, hasupaya in kamu mabiya kanila. Naroon hay nibiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabut na marikato tani umat niya, wallahu a'lamu bi'adaikum. Kaya iingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawi ang pangingat niya, laung sintuhan Rabbul Alamin, hamanga amuin himihinang kasatuan di halaw man sing gumini, amo na ing kimukuntara pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ing mga Yahudi. Laung sintuhan Rabbul Alamin, wa kafa billahi waliyan, wa kafa billahi nasira.
Naya kamu mga bariman, mamarahinain Allah subhanahu wa ta'ala, amin bugsuan niyo sin, ginhawabaran niyo, amin mahinang laungta, pangandulan niyo karna amurain umaayupot kaniyo, mamarahinain Allah subhanahu wa ta'ala dimihil kaniyo, amin daraugan, atawa dimihil sin uno-uno nakakugunahan niyo, halaw man sin gumiin hikarayaw kaniyo, labi luba na tod hikarayaw kaniyo haadlaw kana. Hasbukum an yakuna Allah waliyan wa nasiran lakum ayyuhal mu'minun. Mamarahina kaniyo in Allah subhanahu wa ta'ala amuin atas pikil haununo pakaradyaan niyo. Amod timbiyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin. Ayaw na kamu makawa nila paibog-ibugon si mga uno-uno pakaradyaan kaibukan halaw man sing gumiini. Naamura kuman lang tamataod na sa inilang tanasarikit si mga kahalan di madyato halaw man sing gumiini. Bang mo kitaon im mga katantan amuin kaibukan si manusia. Yan naroonhan inuupihan duara. In kamatauran niya bang bukon Yahudi Nasrani. Indua ini yaon dabi butang kato taniyo pagpatumtum tiap-tiap waktu. In pagyanon sinallahu ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ayaw mo kami hidayati, maun pagkakahinang si mga kadugalan mo, kaastulan mo, piyagmumulkaan mo, amo na yung mga Yahudi. Iwan si mga sila, nag-aagama harap kay mo, sin-agama kalaungan katantan, amo hindi sila mag-ingat sino yung piyang hindo kanila sa himinang nadya sila sing katanaman kabayaan nila. Asawabyanin sila laong dahil hapanagnaan nila sampay pakahinapusan nila amo na yung mga sila Nasrani. Amo yan to mapatot na to jagahan hakabuhi na to karna ingkatan si singuran bihayaon halaw man sing gumini ay kaw akadway roon na makapin addat sinagama diarasim pamhuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam paagama Islam buat maling kanin nakasud na kaibukan si manusia hihinangon nila dumadlaw amo na yung kakahinang sin Yahudi iban sin Nasrani. Amo yan mga katautay manghurah na kama Islam di biyay takatutan yung mamarahinain Allah subhanahu wa ta'ala in bugsuad na to sin kabuhi kamatay na to. Sabab inyan katantan, agaron na to nasadya bang unimpiyang daakan sin Allah Ta'ala. Tangkisan bang unimpiyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hayan, dumatong in hidayat sintuhan na to Rabbul Alamin kato niyo. Wa kafa billahi nasira. Mamarahina in Allah Subhanahu wa Ta'ala amin dimhil kato tanyusin amin daraugan na to pakarayawan daraugan di hababaw sing gumini amunain maraog na to ingin hawabaran na to daing hakasaan maun pakabuntulan hati niya makasulang sinamuin pang-abi-abi sin mga sila Yahudi biyan amuad to in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hay ni giyanapan na isab doon hay ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hayat sumuno in amin sani ni amin way hadjatumu pilihil kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala buat malaingkan lanat karena in mga kakahinang ini amin biya sa kaulaula nakalamud sila hapakaradyaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biya makapagbaya.
Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat sumuno. Minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Biita doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga tumpukan si mga Yahudi pagpindahan nila in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin habubutangan niya. Amo hindi mapatut mo ino-inuhon laung takudjilon in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in mga Yahudi laung niya min haulahil Yahud fariqun yubaddiluna kalam Allah fit Taurat wa yufassirunahu bighairi muradillahi qasdan wa amdan faqad ghayyaru na'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahkamur rajmi wa ghairu dhalik. Biyaita doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga tumpukan si mga Yahudi. Hati na bukon katan. Impagyanon doon ha ini, bang iyanon dahil nga mga Yahudi, amo na im mga sila amuin kaparian nila. Sabab hinang si mga Yahudi, paghapalon nila in Taurat, bihat, sarta biyawas sa nila adlaw-adlaw in Taurat, sumagawa, hasupaya sila makalag, tangkisan nila, hindi sila kugdanan haamuin na unguno nila, nahahapal nila. Sa sumagawa, in Allah subhanahu wa ta'ala, nalilikos sila sin kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala rin sila makapakoy. Nahasabab yan, wayroon tangkisan nila. Nabiita doon ha ini, laung niya, in mga sila, pindahan nila, in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaun sin kitab Taurat, salta doon haon, pakugdanon nila paamin kababayaan nila, kananapsuhan nila. Ampa sila imian, inyaon daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Qasdan wa amdan. Maksud tuod bihaniwan tiud nila tuod hinang yaon. Sampai biyaita doon hay nilaw niya pakad ghayyaru na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Wa ahkamur rajam. Biyaita doon hay ni sampai sinamuin laung ta sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabubutang halom sin kitab Taurat, pindahan nila doon hayan. Atin niya, tiap sirad nila parukaing, piatudyo parukaing, hasupaya inyaon katan, di kaingatan sin marukaing daing kanila. Amun sila-sila sadyay makaingat, buat malingkan inyan katantan, indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha nagdarasing katarangan sabab inyaon katan piananaukan niya sing kitab daing hatasin langit. Biada sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain kahinapusan padduman amunain kahinapusan laung ta sara pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala iban katan aturan doon na halauman niya amunain Quran mahamul niya salta amunain nagmumus sing katantan kakitab-kitaban na kauna. Halawm sin hanggatos iban upat kitab, yaon na napun katan halawm sin Quran mahamulya. Amo yan mga katawtay manghuran hakama Islam. Na doon hayaon, iban lang niya sin hukuman sin pagrajam.
Bihan, pindahan nila doon paamuin bang sila ingkugdadan na hati niya makaan inamuin hukuman sara. Sa bang siya bukon Yahudin kugdanan na agaron nila tudbang uning kiyabutang halomsin Taurat. Bihadtuin paghukom nila. Bang sila amin Yahudi sibu-sibu na inyaon wayroon lang ta hukuman haamuin panghindo nila sabab pindahan nila hakabayaan nila amuin magad haamuin ini pangannal nila amod to. Nain mga ini mga katotay manghuran aun dasay sabi ni simisingud doon hayan amuin yaunin sara matarang na kulikuton bihan paharapon paruwaing hasupaya inyaon katan makatangkis sila rin haamuin uno dahil nga amin hukuman yaon. Na ini ni katantan tumtumon na to in hukuman sara sinallahu subhanahu wa ta'ala rin magkapinda. Uno-uno hiyalal niya, halal siya sampay paadlaw akhirat. Uno-uno hiyaram niya, inyan haram sampay paadlaw akhirat. Inna Allah Ta'ala idha halla halalun fahuwa halalun ila yaumil qiyamah. Wa idha harrama asya fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Uno-uno na inhiyaram niya, haram yan. Na inkaibanan, mamisarahan bihan, manjari kuno pindahunin niyat. Ando isab. Kuusay ikaw manjari ikaw magpindasin niyat mo. Sa bang uno insara sinallahu ta'ala rin siya mapinda. Bihan yan. Uning kabayaan mo pindahon, mapinda mo. Agaron mo, bang kau mabaya agaron mo. Biya sa upa masin najis yaon ha, gitungan sindahan yaon. Niyaton mo biya pulo-pulo. Hati niya mahinang halal, misan siya najis. Sabab pindahan mo sinikaw. Sumagawa, di da siya mapindah kaharam niya. Bang dito hadarat sinallah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mga katautay manghuran na agama Islam. Bunal yan ito, makapinda ka. Singkabayaan mo. Na, sumagawa in hukuman sara sinallah subhanahu wa ta'ala, siya in magbabaya. Di kita makapinda. Wayroon lamod taroon. Na yung mga Yahudi, sumud sila pala umansin, ini kapatot sinallahu subhanahu wa ta'ala sa kaula-ulain sila nakalamod naghinang sinsara sintuhan na Rabbul Alamin. Aun day sab magsingod bihan maglamod yukop na inaakama aun papagwaon nila bihan lawi marayaw rin sinamin di majato daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala pagbulok binasahan nila pagtuyuan hinangon bihan sinway roon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way nahinang si mga kasahabatan niya. Way nahinang si mga tabi'in. Way nahinang si mga tabi'in. Way nahinang si mga upat mazhab. Iwan na si mahuli rin kanila. Sumakawa yaon. Hipangalo nila bang sila patumtumun. Yung mga yan katantahan, di majato, halawman na to sambil. Kahunahan na to magayad mga katautay manghuran sabab aun bibingan sinhinang na to katantan. Inhinang sin tiap-tiap manusia magbing kaniya. Di makaharap parukain. Amo yan to. Bangkaw ng Hindo pagkasaan, ingkasaan na hinang sinhinduan mo aun dabahagi mo. Bihan yan mga katautay manghuran. Nakadtoy kuno bang kau nakahindo pakasaan. Manjari aon, nasarikit mo mga hangkamilyon manusia. At tawa inhinang mo yad to, sambil ka umiyamatay na yad to naman hihinang si manusia. Biwis sarayad to, mga katautay manghuran, hinang mo. Bang ikaw yung nagpuunan kaniya. Biadining katangkis mo simbihan. Damik yan yung marayaw. Bang kau makahinang si marayaw, sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabistahon kay mo katan karayawan. Bangaon nakasingod kay mo, ingkatan si mingod, daon da bahagi mo. Biasin pahala.
sinamin hinang yaon hirihil kanya, biadahan to'y sabing hirihil kay mo. Asawa biya tumisang kita miya matay na, aun pa masi amal tarimarakan di halaw man singgumi ini mga katotay manghura na kama Islam. Nayaw kita simingod ang mga Yahudi. Angkan na kita magsabot doon hay ni si mga kakahinang nila. Amo yan to. Naman jari, doon hayaw. In sila, mga Yahudi, doon halaw man sin, pamarinta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, nakasod na roon sa bab, in sila yaon-yaon ha Madina, al-Munawwara. In mga Yahudi, in Bani Qaynuqa, in Bani Nadir, yan tumpukan si mga Yahudi, yaon doon halaw man yaon. Sa wala nagluko si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, pasurong pa ka Islam, biyaitaan na dyan sila kaya wajiban tumayma. Sin inyaon katan sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksya pakatan manusia halaw man singgumini. Linnasi kapa pakatan manusia wairoon dunhan makakuha. Lamo din mga Yahudi. Naamo yan. Na doon na yaon, apabila sila dakon, doon haon, tawagon, pa dungugon, atawa patay maon, sin uno-uno na, pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, unoy nagin nila, doon hayan. Biyeta, ida da'awtahum lil imani, sami'na qawluka wa asayna amruk. Amatin himumungan nila. Apabila sumampay maun kanila, in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unoy nagi nila, diungog na mo na ya Muhammad lang niya, in bisara mo, in kaptangan mo, diungog na mo na. Sa magmaksiyat kami, sumulang kami hapiang daakan mo. Kita kaw yan, inisog nila mamisarahan. Sami'na ma qulta ya Muhammad wala nuti'uka fi. Sa di kami magtaat kay mo. Amo aning kabtangan si mga Yahudi. Nainyan biyaita kato sintuhan na to Rabbul Alamin wa hadha ablaghu fil kufri wal inad. Inyan sa bugat-bugat atawa sa ini banghibutang in timbangan bihan sin kakupur nila. Pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mabugat pagkupur inamuin doon haon, diurungog mo, ubos di kaw maguno. Di kaw tumayma. Sabab yung mga yan katantan, magbing da pamano siya in, amin gogo sinhinang niya. Amin dumatong hadlaw akhirat doon, na mahinang na imano siya butawiso. Doon halawang katigid luman. Sabab sin nagbutawiso sila rin, di hababaw sin gumiini. Sin amuin, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, iban sin pagmatukas nila. Hauno-uno na amuin, sumampay pamatatay nga nila in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na lang niya in mga Yahudi pag iyanon al-khubasa nakalando imbya mga kasatuan nila ini. In amoy in panglugati nila, panulang nila, yaon na yung katansipat mangi si mga sila ini. Uno-uno na impartawakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yan, in katantan bangaong kaptangan nila malano, sumampay maun, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katan bukun bunal, halawang simpangatayan nila, dukaing. Gamayan biya luparagbus pangudyo-ngudyo, panggura-gura, pamaba-maba. Karena yaon mimikit halawang sin, bigi jantung nila, in abugho nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin,
kaabuhan nila, nakalando. Iwan sing katukasin nila, tumayma sin uno-uno na partawakan diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In katantan niya long niya runhan, gumawa ding harila nila, ta'nan fid din. Inyan katantan, amuin, biya mga doon haon. Pagtawahon, qatlan wa tahrifan anil haqqi ilal batil. In katantan, amuin, bukon siya, maksud amin kasabunalan atau kamatanan bihan, imagwa deng halam sinsimud. Laong sim mga sila, magbibisara, laong Ibnu Atiyah, hada mawjudun hatta al-ana fil Yahud. In mga sifat ini katantan, sampai pa waktu bihaon ini yan, laong niya, naglilibubong halaw singgumi ini. Syahadnahum yurabbuna auladahum as-sigar ala dhalik. Wa yahfadunahum ma yukhatibuna bihil muslimin. Laong sinambok, alim, in mga sila, mga Yahudi, kaya sasaksian na mo hinang nila. Bangunin hinang nila. In anak nila, hindu-hinduan nila kabtangan bihan. Bang biya din kagi nila sumambong, ha mga Muslim, sin sasambong-sambungan, doon haon. Iaanad nila sing kabtangan, namin kabtangan doon, laong ta, bang mo kitaon biya magtumarayaw, sumagawa. In maksud niya on katan pamangi. Bianasin imyan, Assalamualaikum. Narangkaw, di mo maray, tinitay mo kan marayaw, in kaptangan niya to, makasambag ka lang, Walaikumussalam. Nanyad to habok, wakto lang si Aisha radiyallahu ta'ala. Bukong ba to lang ninaki niya, Assalamualaikum. Hati niya, siyuk naan bihan mangmangkalong ni nalas sunda. Manasinsam. Bihan. Hati niya maksuduno. Bukon marayaw. Naamuan lang niya hindu-hinduan nila yung mga kaanakan nila, siwi-siwi bihan, bang uno hisambong nila, bang aun mara nila magalop mga Muslim, bang biadiinin, pamisarahan nila. Bihan yan. Marayawin ay muka, marayaw imbiya mga bangatod madtubiya mga waytiya tapok sa mo magguwaing kabtangan bukon marayaw. Doon hayan, inguwa niya sukna, harap pa mga sila, ini atin niya sukna, pamaba doon haon, amin mahilang lang niya, bihan, mimma zahiruhu at tawqir, wa yuriduna bihi tahqir. Amin lang niya in limalahil dunhan, biya mga panggura-gura sarta dunhan, amin biya wayrun halga mo. Bihad din biya mga magjato. Nabiyita sin Allah Ta'ala ron ni walau annahum qalu sami'na wa ata'na, bang hadja sila ini in kiaunan nila roon, in kabtangan nila, biya sin kabtangan sin amuin mapatut kumabtang kaniya sin mga Muslim, diungog na muna magtaat kami. Bihad to, amin biyay sin, ini Quran mahamulya, hatungod sin mga sila amuin, ini nagahamatungan iban si Musa alayhi salatu wassalam. Biyaitaan tuod nila in Musa alayhi salatu wassalam, sami'na wa asayna. Diungog na muna sa di kami magtaat. Bihad to. Naamo yan to. Nahasababihan mga katotay manguran, in kagunahan ta, amuin makatayma kita sin sarayo-rayo ring Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mga sila to, imiyan sami'na wa ata'na, lakana khairan lahum wa aqwam.
inyadtuin sa rayaw-rayaw, ini kiyawis sara nila, iwan na mo, tin sa buntol-buntol, nakaamuhinang, naroon haon, in kaaunan nila, hati niya, kaadilan in biutang nila, sabab amuan to in sawab, amin kimukugdan, nakaamo, sabab in kabtangan dihil kanila, karayawan katan, wayroon kangian gumawa doon haming kabtang dihil kanila, panawag-tawag kanila katan, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, harap pa kabayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo sadto, nahasabab yan, hasabab simbihad to, in panulang nila, kaanyayahan nila, walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Nahasabab tulong niya, in kaaunan niya, lianat na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing hasabab sin panawunin nila, sin kalam sin Allah ta'ala, daing halawman sin kitab Taurat, doon hayaon, pala yu'minuna illa kalila. Wayroon nagparat saya kanila, kimahakad bot malaingkan, tiyo-tiyo daraing kanila. At inaon day sab, sampay mga pari, si mga sila Yahudi, aon nakasud pa ka mga Islam. Abdullah ibn Salam, hambok din ha mga alim si mga Yahud, na hinang siya sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta siya yaod to'y magpagawa sinamin kasaan, hinang nila hawak tuin sila, miya makadpahaamin pang hindo sin mga nakataas din kanila bihan, mga Yahudi. Amod to mga katotay manghuran ha kami ito. Nahasabab yan, pag-umus sinyaon, bialik sin Allah subhanahu wa ta'ala, harap pa mga barimanin panawag-tawag. Ya ayyuhalladina utul kitaba aminu. Amin mga sila, nagpaparat siya rin ang mga Yahudi. Amin timayma, doon hayan. Aminu bima nazzalna. Ya kamu mga Yahud, na pagparat siya kamu Quran. Alladhi nazzalnahu ala Muhammad. Amin piyanaog na mo harap ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum. Karena inyan Quran yan, nang dihili ka sa bunnalan sambil sindiaran niyo yan. Biyay tahlam sing Quranin kamattanan. Sin in Taurat din ha Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa, pindahan nila, pakabayaan nila. Nahasabab ito, mga katawtay manghuran, in mga pakaradyaan ini, biya sa pantun, sila in naglupas sing ginhawabaran nila. Amin wala sila timayma, sabab mahal ka kanila in dunya rin sinadlaw akhirat. Bihad tuin kakahinang nila, asabab yan na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala impang lanat niya mga sila ini, nal'anhum kama la'anna ashabas sabt. La'natun na mo sila, biya simpang lanat na mo ha mga ashabos sabt. Isimpag yanon ashabos sabt, tumpukan dasin sila ini amuin, tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtag-ipunon adlaw sabto. Ubus tiyukas sin Allah subhanahu wa ta'ala bang maabot na adlaw sabto bihan mamuta palinista halaod akon lang talumakso na pa tahayan amo na in wakto hipag titipon nila mag-ibadat harap patuhan nahasabab doon haon limag day sab sila likawan doon haon sabpay in amin adlaw sabto yadto na hinangda doon sila umapasin pagkabuhianan nila piyasaran nila rain namin piyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab yan in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaratong kanila na doon han hinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala
in mga sila langta ini baboy iban amo. Beta dunhaon in amin ini mga taumaas hinang amo, in mga bata bago amin hinang sila langta baboy. Amo adtuin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala piara tong mga sila ini. Nasabab yan, iyadto mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi in siksa kanila haadlaw kana haadlaw akhirat. Inyadto piyakita sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin dugal niya ha mga sila amoy in biya luparagbos nangudyo-ngudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sing kakahinang yang daakan kanila. Namo yan. Naroon haon damikyan yari na isab hambok deng ha mga kaanyayahan hinang si mga Yahudi. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyataan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Wala mo kasila kaya sakupan, ya Muhammad. Wala karimatong maun kay min suy-suy. Si mga sila ini, alam yuballigh ka khabara haula alladhina yamdahuna anfusahum wa yasifunaha bit-ta'ati wat-taqwa. Biyaitaan bihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, way kasuy-suy matong maun kay mo sing kahalan nila ini. Amoy nagbantog sin ginhawabaran nila. Impiyawa nila rohnaon sipat sa reyo-reyo bat in sila bahasa. Amin magtataat patuhan Rabbul Alamin. Iman yaon kanila matan-matan kabuka patuhan Rabbul Alamin. Nain yaon katantan sulang. Bukon niya tubunal. Sabab in nagbayta yad tubiyayta dunhaon. Dhalikum a'da'ullah al-Yahud. Zakku anfusahum. Faqalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Wa qalu la dhunuba lana balillahu yuzakki man yasha. Biyata sin Allah Ta'ala imma patut Allah Ta'ala magdirihil kabantukan. Hay siyusuin kabayaan niya, rihilan sa sanglitan, pakarayawan. Allahu Ta'ala rain takakapatut. Hasabab yan, mga katautay manghuran, way kapatut si manusia biakatut tanyo magbantog paparan na to. Imma patut, Allahu Ta'ala insanglit,un Allahu Ta'ala impudjihun. Bang uno-uno na insimampay marikato tanyo sabab inyan katandeng Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari mga katautay manghuran, inihibing namin ayat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak turugaing sabab iabutan na kita nyo sin time waktu na to yadto na lang tain muadzin timilahak rin ako magpahawa sin kabtangan insyaallah subhanahu wa ta'ala di kita haayat ini alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum hawak tuwalik namang baida ko kanyo hawak tu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala namikyanin kamu yan timutundan kamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.